علم علما رو و حالا احادیثی رو آورده بود که به نظر من جعلی بود. کاری ندارم بگم که حرفاش درست بود یا نه. ممکنه ما با بعضی از کتاب‌هایی که بزرگان ما در گذشته نوشتن اصلا موافق نباشیم. مهم اینه که یه اثری رو به زبان ترکی آفریدن و برای مخزن زبان ترکی یه چیزهای اضافه کردن. ما ممکنه که محتوای این مطلب رو نپذیریم بر اساس علم و دانش امروز، ولی در اون زمان این کتاب احتمالا برای ریزش خانگیزانی داشت که الان هم ممکنه خانگیزانی داشته باشه. ما بسیاری از چیزها هستش که خب به نظر ما جزء مرافات بودن، ولی ممکنه که یه عده‌ای هنوز اینها پایبند باشن اینها کاری هم بهش نداریم. در همین کتاب نمی‌بودن و هر برای اولین بار من در خوندن به کتاب خیلی لنگ نزدم، برای نقطه دست نمی‌کنم. حالا کتاب بعدی که در این برنامه این کتاب هستش. این رو هم اول یه کتاب بزنیم ببینیم که چی هستش. دائما این کتاب چیزی صفحه و اسمش علم حفظ منتخب شفا مال ابوعلی‌شاه. اون یک کتابی رو به این مضمون خوندیم معرفی کردیم و گفتم اگر یکی بخواد جذبه کتاب خیلی خب. حالا اول بگیم پیشبینی کتاب رو می‌بینیم که جلد رو باز کرده. اولین بحث نوشته‌های حافظ هستش، این صفحه هستش و بعد از اینجا چی میشه کتاب از اینجا شروع میشه. بسم اللهش پاک شده که ننوشته احتمالا کتاب از اینجا شروع میشه، تقریبا از اینجا شروع میشه، بسم الله نداره و ببینیم کتاب بدون کار به نظر من خطی میتونم بکنم. به نظرم خیلی سخت نیست در این خط. همینطور که دارم باستارا میکنم که من این کتاب رو میتونم بکنم. این کتاب رو یواشی باشی چیز بکنیم. همونطور که میبینیم بعضی جاهای رنگ قرمز نمیشه. اینجا اول خط بردش، اول پاراگراف هستش، اول رنگ باز میشه و اون قرمز رو مشخص اینجا می‌بینیم که بعضی کلمات حذف میشن. دوباره حذف این چیز دارم. من می‌کنم کتاب رو قبلا این حالا اگر باشیم بعد نیستش اینجا حاشیه رو می‌بینم. حاشیه رو به خط خیلی زیبایی نوشته شده. اینجا حاشیه پاک شده، اینجا حاشیه پاک شده، اینجا حاشیه هست. اینا جدید نوشته شده. اگر اون زمان نوشته شده باشه خیلی خط خوبی نیست. اینجا با خط زیبایی رو حاشیه به هر دلیلی مالش می‌دن، مالونده شده و حالا من این کتاب چه این دارم آروم میرم جلو برای اینکه میخوام ببینم آیا
این فقط یک کتاب هست یا از چند تا کتاب برای مجلده به همین خاطر می‌دارم آروم دارم میگم که یا با رنگ قرمز به حاشیه نوشته شده. این حاشیه‌ها رو معمولاً ما زمان که طلبی می‌رفتم این کتاب رو حاشیه‌شون خط نوشته میشه و کتاب رو ترجمه و اون درست یا بتونید بخونید و اینجا هم این مسئله مشکله. مثلا باید ما این چند که هیچ وقت درست نمیشه برای اینکه این خیلی کرد و کرد و این 4 تا بیشتر نمیشه 4 تا حالا اینجا هم می‌بینیم که یک کلمه چیزهایی رو نوشته و داخل کار قرار داده که ببینیم چی هست. اینجا یه بسم الله بودن بعد اینجا یه بسم الله بودن نمیدونم این اولی که اون هست بذارم این یادداشت بکنم که این رو اگر شد پیداش بکنم و بخونم ببینم چی میشه. صفحه 170 نه 82 بله 82 حالا اونو من نگاه میکنم ببینم که این کتابی که چرا اونجا بسم الله هستی و قرآن که چه چیزی از این بسم الله که به بعد می‌بینم بعضی وقتا که باب رو می‌خواد بنویسی این باب رو خیلی بزرگ می‌نویسه که آدم بسم الله نوشته و بعد می‌بینم که در بسم الله نیست جالبه و اینجا خط البته با اون خط اولیه با فرق داره به نظر من خط جالبه هستش اول و خط دوم و کلمات هم خیلی به هم نزدیکه. تو قبلی هم همینطور بودم اینجا خیلی اول اینجا هم دوباره بسم الله الرحمن الرحیم هستش. این هم صفحه 4 بالا 1
میخونم. اینجا بلغم ötürürse nesnelerdir. Belgam onurur nesnelerdir. Bağla bu kerlece samzab ببینی. حالا اینا چی هستن من اصلا سر در نمیارم، در ازش میگذارم. این کتاب مشکل خواهد بود از چند جهت. خطش احتمالاً بتونیم بخونیم، اما چون این کتاب تخصصی مربوط به بیماری و دارو و درمان است و اونم مال 1000 سال پیشه، حالا ابوالحسن چه سالی بوده نمیدونم، این یه نسخه خلاصی از اون هستش. با بغلو ششم گیدون اینا فتحنا suresini Muhammed Resulullah dediği banardan bakardan alınmış suya خوبیه. حالا دوباره اول این کتاب یه چیزی نوشته که ببینیم چی هست. بریم کتاب رو بخونیم. بسم الله ننوشته، ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس و شکر و نیاز و yüce. نگاه کنید حالا در کتاب قبلی اولو بود، در کتاب قبلی اینجا برای اولین بار بگیم yüce. اون yüce کنیه کیم. حالا اونجا نتکیم نتکیم نوشت اینجا گفت کیم تو موجوداتی عدمدن وجوده که توی و مدر بیغیاز و صلوات بی‌نهایه محمد مصطفی علیه صلوات و سلام حضرت لونه افتون کیم ümmetimden zelalet-i zelimatın götürüldü. Ve tüm bildim ki hayrun nas men yanfa'un nas'dur. Diledim ki tıbbı elimizden bir muhtasar kitap tasnif edim. Sıhhati hifz eylemek tarifin ve şul merezler kim çok vakı olur, anın sebepleri ve alametlerin ve ilacların beyan eyleyim. Geçen kim bir yerde hakim-i hazır bulunmasa bu muhtasar ile amel eyleyeler. من این کتاب رو قبلا خونده بودم، همه که اینا رو میخونم یادم میفته که این کتاب رو قبلا یه بار خونده بودم. حالا میخونیم هیچ ضرری نداره. bu muhtasar sebepleri ve bebخشید şun merizler kim çok vakı olur, onun sebepleri ve alametleri ve ilacları beyan edeyim. Geçen kim, bir geçen رو هنوز متوجه نشدم چی هستش. geçen kim bir yerde hakim hazır bulunmasa bu muhtasar ile amel eylerler حق تعالی صحت ابدی و شفاء نامتناهی روزی دله انشاءالله تعالی. و bu kitaba şifa-i muntehabbi رو ad verdim ve dahi قواعد اطبایی و علاجاتی ضبط ettim تا ki teşhis امراض و طریق علاج elden geldiğince آسان ola تا ki اکثر خلایق مستفید olur. Bu zayıfi خیلی duadan unutmayalım. Ve bu kitabı 3 بخش eyledim ilden. 3 بخش ilden. Evvel بخشی که babıdır. Bab evvel tıbbın ilmin bildirer. Bab sani tıbbın ilmin bildirer. چه فرقی کرد؟ یکی علمه هستش که عمله. حالا اینجا اینجوری شده حتی علم شده. نویسنده احتمالاً اشتباه کرده. اون که داشته می‌نوشته همین علم و عمل، یکی باید علم باشه یکی عمل باشه. در همون کتاب قبلی هم همین بود. tıbbın ilmin bildirer. Bab sani tıbbın احتمالاً عملin, اینجا بازم علمینه bildirer. İkinci بخش غدا هنوزم در ترکیه غدا گفته میشه. غذا در ایران ما غذا داریم میگیم. یعنی به اون شکلی که فارسا گفتن ما هم گفتیم غذا. غداların ve şerbetlerin ve adviyenin
əslin bildirər. Əsl və çizişi. Və üçüncü mərəzlərin səbəblərin və əlamətlərin və əlaclərin bildirər. Bab اول. از اینجا شروع میکنه باب اول توضیح میده. به نظر من حالا مثلا باب اول یه ذره‌اش رو بخونیم. باب اول فکرون عملین bildirər. حالا دیدید اونجا اولی عمل بوده، دومی علم. حالا اینجا اولی میگه که عملین bildirər. مثلا اونجا درست خونده بودم، تشخیص داده بودم که اشتباهی در نوشته متضمن رخ داده. عملین bildirər. Qəda kim yenir? Qəda kim yenir? Mədədən həzm olub eyləmiş əprəmə suyu gibi galiz. Əprəmə suyu, əprəmə yəni çi neymidir? Əprəmə suyu gibi galiz olur. Ana gülüs bilir. Ana gülüs bilir. اون گلوس میگن. این آبی که در معده غذا رو میخوریم هضم میشه با آب، با هورمون‌ها، با آب بدن میشه، یه چیزی داشته میشه. حالا ببخشید وقتی بالا میاریم میاد بیرون رو غذا نیست، آب هم نیست، هورمون هم نیست، اسم اون چیزیه آمپالیز. آنا کلوس گرده. Sonra məhdədən digərə varanda, حالا این دیگر نیست. həzm olub bu anda مرکوب yox. Maddə durup şey hasıl olur. یه چیزی باید بکنم متبرک معانه به تبرک رفت حاصل میگه ها وقتی به جگر رفت دان و صفرا و بلغم و شروع و جوزا آدم جوزا کمرلره وارد کمرلر داماد دان صفرا و بلغم و سودا این چهار تا اون صفرا و بلغم و سودا آدم جوزا کمرلره واردرنده حزم کنید. وقتی که وارد رگ ها بشن کمرلر اعضایه یوکیلور حالا وارد اعضا میشه. ارگانی که حاصل کنید نان طبیعتی آر تبدیل یعنی استیدو هر دو حالا یه اینجا که یه مقدار
sebeplerin ve alametlerin ve muayecelerin bildirilmesi dahi almış ki babıdır. Evvelki bab baş ağrısında ve baş ağrısının envainedir. Tersam gibi ve malakullah ve cülündüm gibi dahi şut merezler gibi baş ağrısına müteallimdir ve tamamen ve tuğdaya tutur. Her anların sebebinde ve alametiyle bir Allah-u alem. İkinci bab göz ağrısında ve sebebinde ve alametiyle bir bab. Kulak ağrısında ve gülüsüne sebebinde kor gülüsüne ve sebebinde ve alametiyle ikinci bab nazılar ve zikam. Nazılar ve zikamda ve ürün Ganı türmesinin sebebinde ve alacındadır. Beşinci bab diş ağrısında ve sebebinde ve alametinde ve alacındadır. Altıncı bab anın ve yüz ağrısında ve dil ağrısında ve sebebinde ve alacındadır. Fekr کنم اینو در کتاب قبلی اینا رو خونده بودم برشت بود. خیلی محضر شده بودم. بریم این جاهایی که اینا یا uyanıklıktan ve ağırlamaktan ve cimahiden sıkılmak gerekir. Ama bir çizi goftikleri de aklına علاج بلغمی اسهال etmek gibi yüzde ağrısının eczaüden tuzdan ve tuzdan ve imdaddan halik havadan ve vakti oturmaktan ve vakt mesne bakmaktan ve daima bir nesne üretmekten ve esirmekten ve taami çok yemekten ve taami çok yiyip hizcek ölmekten hizcek ölmekten ve galiz taamilerden ve hiz nesneler kendine ve suhan ve sarımsak gibi ki buhar ürünler nesnelerden mercimek ve gezdirme ve tuzluk, belki bir kişi nesnelerden iki kişi veya kişi nesnelerden silge gibi ve başa yağ dermekten ve çok dürtmekten ve çok ölmekten ve kendi ve kündürü uydu ve çok uyanıklıktan ve ağlamaktan ve cimaiden sakınmak gerekir. Bu zikir olunan nesneler sağlıkta dahi göze ziyanıdır ve daim temizli şahide ya tekneye leyyin ile
arkası üstüne yatmak gerek, göze gerek ya kül külbeden destmal asmak gerek. Yatmak gerek, göze gerek ya kül külbeden destmal asmak gerek. Bu da oturmak, bu da karşılamak gerek. Her gün bir der tutunar, her gün bir tutunmayla ve şarap tanımasın ve şarap içmek gerek. Eğer şarap içmek galip olacak, durum şarap ancak içmek. Şarap içmek gerek. Herkese gelişer, mahzun, mehsed, karşılık yemek gerek. Hilalerden sebep mezuresin ya yasmuz oti ya semuz oti mezuresin ya erk mezuresin ya rişte mezuresin ya badem yığıldunim pırşet yemerdemek gerek. Etlerde dekili denli et. Etlerde denli et ziyan eyler. Mekirle kuvvet zayıf ola ki megerle kuvvet zayıf ola ki ferarih şorbasın verilir ve musib için damağ arındıktan sonra bir tek gün cevabin der ki içinde 4 dirhem gabi söylemiş hatmi ve 1 dirhem beyan gibi 3 dirhem müher çiçeği 6 dirhem giylemiş ennab ve şarap müher üzerine çizilmiş ola içireler ve badem söylediğiyle şeker ve rişte verirler. Eğer urdusi gelmezse 2 dirhem haşhaş aşırıda belak zeynede. Halı bir ülkeleri doğru mu gerekiyor? Ben bu doğruha رو دیگه نمیتونم بفهمم که چی هست و چی نیست. بریم صفحه 82 ببینیم این کتاب چی هستش که اونجا گفته بود که بسم الله الرحمن الرحیم خب اینجا ببینیم این چی هست از کجا شروع میشه ببینیم که روایت olunur ki her kim bu duayı bulunca olan adam 7 kez üzerine ya 9 kez okuyalar şefa bile inşallah Teala. Bu dua çiye? Hala Bismillahirrahmanirrahim. Ura asince Bismillahirrahmanirrahim. Ura asince kendin geçerle kendin
sabah sündüm Mudırım Kimya geçirgen Geçirgen Kudur. İhtimalen tercihli dua رو نوشته. احتمال میدن ترجمه دعا که بسم الله الرحمن الرحیم شخصش اون رو نوشته. اورا و را آسیجا سردن یا سردن بچهلا کندیم سما بسندن مدرم کیمیا کشلدن بدر کتون اول خاتم اول آدم اول آخر محمد مصطفی اوسینی من درمان خدا مفردات دیگه. نه این دعا هستش پس کتاب نیستش دیگه، اینو ازش بگذاریم و سر در نمی آوردم راستش. یکی باید اینو درس بده آدم بیماری چیه اسمش چیه اینو دقیقا باید یکی بلد باشه و درس بده که آدم بفهمه این شفا که میگن این همه هم بحثش هست چی بوده. خب بریم صفحه 100 اینجا روی ذره هم اونجا صفحه 100 روی ورقه کی بزنیم. ادلر و حلیله پروردسی یولق نافع دو و اگر ağrır olsa merhem tahliye ve gül yağı ve bezer zaferan yakında ama içinde yarışmalar ondan istimal edilen sahafı sançoklar ve eğer bu babasit müptela olsa eğer babasit müptela olsa ve havası yolu gitti olsa suda okuyucularla ve der geleceklerindeki yağın kem alçılar ve deve ülkeci yeniler ala ülkeler nafırlar ve azalcılar bir
olmaktandır. Halal olarak kim چیبان رو حالا برای چیبان یک دوره دارو بده günlere saygıdeğer baş ruh olursa ki muhalefet oluyor. Manafi. Yeni baş için yanlı demlik olmuşum. Yeni baş için her ne dür ki dürse olsun rengi hemen sarı, acı, şöyle yeni başa bir okuya var. Aklına dua halinde insan var. Fakat bir dinlemişti. Bir fakirde araymıştı. Allah Muhammed Allah'a emanet zaman. بسیار عالی این هم از این برنامه که آشنا کنیم که
کسانی که بلد